nibyo warabimenye ko Ubushinwa bwakoze imyiyereko ya gisirikare mu minsi mike ishize. Ibyabereyemo ushobora kuba ubizi, gusa ntabwo nahamya kuzi neza intwaro n'ubwoko bwazo zagaragaye muri iyi myiyereko cyangwa se zagaragajwe. Ubushobozi bwazo ni ubuhe? Tugiye kuzivugaho akantu ko kandi muri iki kiganiro. Inkuru yanjye maze imyaka 5 mfunguye urubuga rwa YouTube bikoreye mwebwe. Mu myaka 5 dukora kinyamwuga ngo tubashe kungurana ubumenyi n'ibitekerezo mu bigezweho ku isi. Niyo mpamvu tumaze kuba abantu umuryango w'abantu 35 birenga by'abadukurikira. Uratekereza icyo atari cyo gihe ngo nawe winjire mu badukurikirana uyu munsi? Niba usanzwe utarimo kora subscribe twikomereze, kuko Télé Montagne Rwanda, we dream big and create changes. Turota byagutse tukazana impinduka ku isi. Ikaze mu muryango wo ukoze subscribe uyu munsi. Mu byavugishira abantu benshi nuko muri iyi myiyereko abaperezida 3 b'ibihangange ku isi bari hamwe. Ubushinwa bwana Xi Jinping, Uburusiya Vladimir Putin, Korea ya ruguru Kim Jong Un, bose bari hamwe. Bavandimwe bantu muri mu Bushinwa, ahari muze kunsuriza abo bagabo 3 bahuriye aho mu gihe barimo baraganira bategurira Amerika ubugambanyi n'ibintu bitari byiza. Uwo ni Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo yaterwaga umuhangayiko n'ibintu abagabo 3 mu bakomeye ku isi bari barimo baganira mu cyumba we atatumiwemo. Yakoresheje ijambo conspiring. Ibyo tubireke. Muri iyi myiyereko niziye ntwaro zerekanwe ku buryo Amerika ubwayo byahise bituma perezida wayo yikanga ikintu kibi. Kuki babigenje gutya? Abashinwa bashaka kubwira isi ngo ngwiki ibya robo zikoze nk'imbwa zizajya zigwanisha ku rugamba z'Ubushinwa. Ibyazo bimeze bite? Tugiye kubirambura. Ubushinwa bwakoze imyiyereko ya gisirikare ubwo bibukaga imyaka 80 ishize bavuye mu ntambara ya kabiri y'isi. Bisa naho muri iki gikorwa harimo herekanwa intwaro ubwacyo nk'igihugu cyikorera ndetse na tekinoloji yo mu by'intwaro n'intambara bagezeho. Dore bimwe mu byaranze uyu myiyereko. Mu ntwaro berekanye harimo intwaro kirimbuzi ndetse na misile cyangwa se na za misile, ibisasu karabutaka, nuclear triad. Bwari ubwa mbere mu mateka Ubushinwa bwerekana intwaro kirimbuzi zo mu bwoko 3: izo ku butaka, mu kirere no mu mazi mu nyanja. Nuclear weapons and missile, DF-61 intercontinental ballistic missile ICBM. Iyi misile, iki gisasu cyagaragaye gihetswe n'imodoka y'amapine 16. Ni imwe mu ntwaro y'ingenzi zikoreshwa ku butaka Ubushinwa bufite. Bivuga ko iyi misile ishobora kugira igihe icyo ari cyo cyose yabirashwe ku butaka ubwo ari bwo bwose bwa Amerika. DF-5C na DF-31BGI CBM. Ngiyi indi ntwaro bashobora kukwereka kuko irakangaye ibirometero 20,000. Kaba igisasu gishobora gukoreshwa mu buryo butandukanye, GL1 na GL3. Izi nazo ni misile zerekanwe kugira ngo huzure neza za ntwaro kirimbuzi twavuze zo mu bwoko 3: nuclear triad nka GL1. Niyo ntwaro kirimbuzi iraswa mu kirere ya mbere Ubushinwa bwari bwerekanye. Iyi yo ikaba iraswa mu nyanja mu mazi magari. Misile balistike yakorewe cyane gukoreshwa ku mato yo munsi y'amazi ayazwe nka submarine. Reka turebe indege zitwara nka drone zagaragaye muri uyu myiyereko. AGX-00D, drone igendera ku ndiba z'inyanja mu mazi munsi y'amazi. Umva ibyo bintu ariko. Izi ndege ntizitwarwa n'abantu, zitwara ubwazo. SLUUV, iyi ndege ishobora gupima metero 18 kuri 20 z'uburebure. Bitezwe ko izakoreshwa cyane mu bigenzuzi, ubutasi n'ibindi, nko kuba zatwara intwaro kirimbuzi igihe cyose babishaka. Drone ni intwaro zidakoreshwa n'abantu. GJ-11 stealth attack drone. Dore ngiyi ndege nayo yitwara ubwayo. Biteganywa ko ibigomba kugurukira hamwe n'izindi zitwarwa n'abantu ku buryo ifasha ku rugamba. Drone. Dore cyitwa robo, amarobo akozwe nk'imbwa.
tekereza uramutse uri ku rugamba ukisanga ugomba guhangana n'utu tunyamaswa mu by'intwaro nk'utu. Robot Wolves ni akarobo k'akamashini gakozwe mu byuma gafite amaguru ane. Izi zitegura ibisasu, zigakora ubutasi, ndetse zishobora guhigira abasirikare kubamarira ku icumu. Mu gisate cya gatatu hari icyitwa hypersonic and anti-ship missile, misile ibisasu bigenda ku muvuduko urenze uw'ijwi, ndetse na misile zirasa cyangwa se ziraswa ku bwato. Muri iyi myiyereko ya gisirikare, misile nyinshi muri ubu bwoko zaramuritswe. Izi zishobora kurasa cyane ibibuga by'indege mu bikomeye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izi ntwaro zirimo YJ-15, YJ-17, YJ-19, YJ-20 cyangwa se 20. Nk'urugero nk'iyitwa YJ-21 hypersonic missile ishobora kuraswa hakoreshejwe imbunda ya H6K ikarasa mu kirere. Icyo ihuye nacyo ubwo kaba kabaye. Reka noneho turebe intwaro z'ubwirinzi mu kirere ndetse n'ubwirinzi muri rusange. Intwaro y'agatangaza uzanabwira undi muntu wakubaza yagaragaye muri uyu mwiyereko ni imbunda ikoresha urumuri mu kurasa, laser weapon. Izi zirimo LY-1 niyo yarasa ku butaka kandi yarasa iri mu mazi. Irasa iki? Indege, drone, ibisasu, dore ikikora. Izi mashini z'intambara busanzwe zikoresha ubwoko bw'imbaraga kugira zibashe gusenya buri kimwe cyose zitunzweho. Zikura ikimeze nk'umurasire w'urumuri ku buryo uba ufite ubushyuhe bwinshi. Icyo uyu murasire ukozeho cyose ibintu aba ari bitatu: gushonga, gushya kigakongoka, cyangwa se kikaba cyahinduka umwuka. Umurasire woherezwa n'izi mbaraga z'urumuri uba ufite ubushyuhe bwinshi butagira ingano. Ibintu nk'indege zitwara, drone, ibisasu biraswa kure, misile bihinduka umuyonga imbere y'izi ntwaro. Tekereza urumuri rushongesha icyuma. Ubundi bwoko bw'izi ntwaro ni ubwitwa high power microwave weapon, Hurricane 3000. Iyi ni intwaro yagaragaye ihetswe n'ikamyo. Bitandukanye n'imwe twavuze ikoresha urumuri microwave. Iyi ntwaro yo imbaraga zayo zikwira ahantu henshi cyane, aho gushongesha, aho zikubise hose izizo zikubita icyo zigezeho cyose amashanyarazi menshi. Ibi bituma igikoresho zirasheho cyangwa se zirashweho gicanganyikirwa kandi kikaba cyakora nabi. Ni nko gufata amashanyarazi ukayakubita muri mudasobwa. Uko biri kose hari aho bitazagenda neza, amashanyarazi abaye ari menshi cyane. Drone, ibikoresho by'itumanaho, imiyoboro n'ihuzanzira za mudasobwa, byose ntibyihagararaho imbere y'ubu bwoko bw'intwaro. Bagaragaje izindi ntwaro mu nshyashya nka misile zirasa indege nka HQ-20, HQ-22A ndetse na HQ-29 exo-atmospheric missile, misile ishobora kurasa hanze y'ikirere cy'isi. Bagaragaje indege zo mu kiragano cya gatanu, indege z'indwanyi. Mu zagaragaye harimo G-20 na G-35. Izi zaragurikijwe. Gusa usibye intwaro hari ibindi byavugisha abantu benshi mu byaranze uyu muhango. Kim Jong-un, Vladimir Putin, Xi Jinping, aba bagabo bombi cyangwa se bose bwari ubwa mbere babonwe mu ruhame bahujwe n'ikintu kimwe: the amazing aspects of the parade. Byasaga n'ibitanga ubutumwa ku burengerazuba bw'isi, Amerika muri rusange. Byasaga n'ibivuga biti murebe, mwitonde kandi mwitegereze, kuko dore twishize hamwe. Hagurukijwe indege y'ubwoko cyangwa se mu bwoko bwa J-15 DT, indege mu by'intambara nshyashya mu ziguruka z'Ubushinwa. Ikirango cy'imbaraga Ubushinwa bwashize mu kuvugurura ibijyanye na gisirikare. Bagiye kubisigiriza neza, baba bazanye imbwa z'amarobo, robot dogs. Ntabwo nagenda ntababwiye kuri ubu bwoko bw'intwaro bwatumye abantu benshi mu mateka. Zimenyerewe ku izina ry'ibirura by'amarobo. Iyo uzirebye ubona ari inyamaswa igenda, zifite amaguru ane. Gukoreshwa mu butasi, gutegura ibisasu, kujya ku rugamba, ngiyi mirimo zishinzwe. Bivuga ko iyi robo yakora akazi kari bukorwe n'abasirikare 3 nibura. Uko isi yakiriye ibi ngibi, ibyabereye aha uwo munsi byavugishije benshi amangambure. Perezida wa Amerika Donald Trump agira icyo abivugaho, yavuze ko ari umuhango mwiza kandi ko yumva neza impamvu babikoze, ko bari bazi neza ko ari kubareba, ndetse yabamenyesheje ko yabarebaga. Yavuze ko umubano we n'abaperezida bari hariya wari mwiza, gusa na nyuma
aza kwisanga yongeye gufata imbuga nkoranyambaga arandika ati ndabasuhuje aho muteraniye uko mukomeza gucura imigambi mibisha mwicura igihugu cya Amerika. Wowe aya magambo ya Donald Trump yakoresheje wayasobanura gute? Télé Montagne Rwanda ni igicumbi ukuraho ubumenyi twese tukabana mu isi tujijutse. Samuel Mugisha ni ukuba hafi muri urwo rugendo twatangije. Nizere ko wakoze subscribe, ibiganiro byo nakagaruka.